Who did now, Kim? Hello! I knew it. You didn't know shit, Stefan! Okay, so I've been stressing so much about to get the car because Stefan doesn't know this yet, but next week his mom is coming to visit us in Sweden from Serbia. So I was panicking because I didn't have any vehicle to pick her up at the airport. So I've been stressing like so much trying to find a good car. So finally now I can relax, and I'm gonna pick her up 9th of May. So that's next week, and he doesn't have any clue. So it's gonna be so fun. I need to pick her up late at night. She's landing at 9, I think. So I need to figure out something to say to Stefan, like that I'm going to a friend or something. And yeah, we will see. It's gonna be fun. I'm gonna record that for you guys. Okay, so here's the deal. Tomorrow, Stefan's mom is coming on to Arlanda, and I'm gonna pick her up. So I'm gonna say to Stefan that I'm gonna hang out with Rebecca all day, like full day. We're gonna go to IKEA and go somewhere to eat because she's coming late. She's coming at 9 to Arlanda, and then we're gonna pick her up, me and Rebecca, because Rebecca wants to see Stefan's face when we surprise him. So yeah, I'm gonna record everything so you're gonna see. It's gonna be fun. Nu sitter vi här, äter en biskvi, dricker te, bratten är hemma och han har inte en aning om att vi ska hämta hans mamma om typ 3 timmar. Ja. Om 3 timmar kommer hon till flygplatsen. Det här ska bli så kul! Bratte, jag är så taggad. Vi har till och med laddat ner en app så vi ska kunna prata med din mamma. Ja, serbiska. Vi kanske kan filma sen när den pratar, så ni får se. First this. Vilken panik har vi nu? Oh my god, nu är det skarpt läge här. Alltså, Stefan har till och med skrivit att are you gonna surprise me? Motherfucker! Nu kommer det. Okej, så vi bad Josef skicka en bild på en tv, på en film, för jag sa att vi kollade på film hemma hos Rebecca. Men vi är på Arlanda och ska hämta Stefans mamma nu. Stress. Nu. Hur taggad är du? Ja, jag är jättetaggad. Jag fick värsta hjärtklappning. Ja, Fy fan. We'll see if she's here now soon. And then we're gonna speed as a motherfucker home because I'm stressed now. Ja, nu blev det riktigt jobbigt. Nu blev det jobbigt. Ja. Så ja, we'll see. Ska man göra? Nervous. Hello. Hi, Rebecca. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Sweden. Thank you. Sweden, Kish. Belgrad, Sundsvall. Who did now, Kim? Hello. You didn't know shit, Stefan. I was so nervous. Party! Rekao sam joj da nisam se čuo, da se nisam čuo s tobom dan, dva ili ko 100% neko dolazi nešto, što ono to stvarno već. Svašta. Ko dolazi? Opa! Ajde, vino! Oooo! Pa eto. Did you draw this? I draw this when I was 2 years old. Nej! This is my mom, Åh, vad me, fint! Uroš and my dad. Nej. And this I wrote when I was 2-3 years old. Like I was. Gud, vad fint! Stefan, you need to be careful with that t-shirt. Ah. Oh, that's really Det cool! var jättefint och han kom ihåg det. Ja! Bravo. Gud, vad fint! Uroš vidi. Ne, nego moje. Kako? Ali lepo slikala sam
tvoj crtež, osmala ljudi me napravili majicu. So she took a picture of that. Well, this is like really old. We are keeping it in a frame, sort of. Yeah, and you recognize it immediately. So. Yeah, of course, because in Serbia, like this is like my mom, my dad, me. It really looks like a paper. Yeah, it's because it's with the pen. Yeah. Ooh, bravo! Opa! The one that I'm gonna record even more YouTube and Instagram now. Gonna be professional as fuck. Yeah, this is cool. I forgot this last time. Yeah. Bravo, mama! Pa je to. Jo, dola majka. Čvarci, domaći kajmak. Šta ima tu još? Ima svašta tu, vidiš da neke torte, ovo, ono. Kako se utvara, evo. Kako Šveđima da uvezeš šta su u čvarci? Chips od svinje. Chips od svinje. No, chips od svinje. Dakle, majka je došla da je posjeti u Švedsku. Idemo u Västerhusby. To je mjesto gdje je Tereza odrasla i provela svojih prvih 10 godina tamo. Onako, švedska priroda, zelenina. Tako da, očekujte strava predjel sad. Ovo je mjesto gdje je Tereza odrasla. Tamo. Taj dio. Sad smo u Soldier Shoppingu, kaže Tereza, ovo je stari grad koji je njihov bio nekad glavni grad. To je mali sada, ne znam da li ima 3-4 hiljade ljudi da živi, ali fantastično koliko su njima očuvane fasade, ali sad pričam s mamom. Ovo su ti stari gradovi, kao kad bi otišli kod nas u bilo koji stari grad i onda možete vidjeti koliko su im ljudi živi dalje ovdje, ovo su stanovi, kuće, šta god. Ali fantastično je da su fasade nerealno očuvane. Ovo je neki stari telefon koji su oni koristili. Fantastično. I kaldrma, naravno. Mislim, hoću da kažem koliko se brinu o fasadi, o prirodi, o ljudima. To je negdje jako nešto što je specifično baš za Šveđane. So this is really old streets in Söder Shopping, and we just kept it like it was, and they still have like small shops where you can buy stuff. So here you can buy meat, fresh meat. Fantastično kako izgleda. Pogledajte ovo. Mjesto se zove Soldier Shopping, ako nisam pomenuo. Fantastično. A sada idemo gore. Penjemo se, ićemo tu negdje. Imamo ceo pogled. Treba će nam jedno 15 minuta, ima i stepenice koje vode do gore, a onda pogled je... Ovo je taj Gota kanal. Baš poznati taj kanal koji konektuje severni i južni dio. Konektuje ono pola Švedske. I evo ovdje kako to izgleda. Evo je voda ovdje i kad brodić dolazi odavde, ovo se otvara i brod prođe. A pogledajte što ljudi žive, ljudi bukvalno žive tu.
ovaj deo. To je strava. We're already tired. Gonna walk up to the top. And it's a really good view over Söderköping. Up. Göta Kanal is down here. And yeah. Are we tired? We're good. Trött? Nissan trött. The stairs are just going. Never stopping. Huh? See you're tired, Stefan? No to. Keep going. Söderköping. Znači vidite gdje smo. Pogled je fantazija. Pogled ubija. Slipping in. So we are up on the top. And this I don't know if is you can the see view. how big you. Ajde gore ruku. Now we're gonna go down and eat some ice cream. I ovo je kao kažu da je najbolji sladoled kažu u Švedskoj da je ovo najbolji sladoled koji ćemo upravo jesti. Baš je jako specifičan i pored ovog Göta Kanal se nalazi. Yeah. Let's go. Yes sir. So they're gonna take the boats down. And su brodovi i sad ih samo njima vode se pove. here is coming out. So the levels will be same after a while. So they can continue to go. So soon they will open up these gates and we can continue. Idemo na švedsku fiku. Viš kakav je ovaj brat je ušao u ulogu. Pogledaj kakav je. On je pravi onaj uniforma švedska. Tu smo na trgu, spustili smo se dole. I malo da sedemo nešto da prezalovimo. Tradicionalni švedski. Šta je ovo? Cvekla, bitrut, šok. It's rödbetssallad and meatballs, gurka, tomato, shell, Gurka and a sandwich. je krastavac. Really good. Meso, Really sweet. cvekla, salata, lebac. Lepo je. Ovo što izgleda ovako vanzemaljski, to je cvekla. So this is my beautiful hometown with the water in the middle of the city. How cool is this? Huh? Stigli smo kod Terezinog čaleta koji živi, ovo je bajk. Ovo gdje on živi, to je bajk. Sad će majka da upozna father-in-law. Ovo će biti legendarni susret. Ne smijem da snijam, bit će neprijatno, ne smijem da snijam, ne smijem. Gloves I have there, but also Dobro they je. have the pants like when you're This riding is a how you're horse. getting dressed when you're going with a motorbike here in Sweden. Looking good, looking smart, everything. You look awful. I look good in this leather hat. That's all suited. Yeah. This is covering your complete face, actually. Oh yeah, covering my ugly face.
Pa i sad ovo, došla majka u Srbiju. Pasulj. Šta imamo ovdje? Pasulj. Srpski specijalitet. To. Nije kao moj, ovaj moj je bio 3 put gori i 6 puta bezukusni. Evo ga, ukusan. Mekan, fin. Dobro. Pored toga, kajmak, čvarci, donala majka sve. I mladi crni luk, to je fantazija. Tu je negdje, ne mogu sad ga neći. Iz Babine bašte. Iz Babine bašte. Stiže metro. Toku od centra. Idemo kod Tereze na poslu, zaboravila je memorijsku karticu za kameru. Pričaj srpski. Pričaj srpski. Evo nas u Drottinggatan, ili ti Kraljičina ulica, ili ti Princezina Kraljičina, kako god. Ovo mi je kao Knez Mihajlo u Beogradu, glavna ulica. Evo majka. I idemo prema Gamla stan, odnosno prema starom delu, kao Kalemegdan kod nas u Beogradu. Stari deo grada. Pa ćete vidjeti kako izgleda. Inače ima, uvijek je puno ulica. Ovo vam je najprimetnija ulica u Stockholmu. Stari deo, uske ulice, stari grad. Prelepo vreme napolju, 25 stepeni. Sad izlazimo na ovaj glavni trg ovde u Gamla stan. I sad možete vidjeti one karakteristične građevine okolo. Idemo vamo, preko puta. Riddarholmen. Ovo je majka. Sad smo na Gamla stan. Stari deo. Znači stari deo vam je ovde, unutar. Ovamo tamo vam je južni deo. I ovo je ostrvo koje se zove Riddarholmen. Kako je? Super, savršeno. Dobra priča. Fenomenalna priča, neočekivano dobro. Evo smo. Dođite u Stockholm, ljudi, javite se. Mogu da postanem vodič, da naplaćujem to. Stefan Vodič. Nema više Stefan Metal trener, Stefan Vodič. Ovo je vamo isto prelep deo. Ispade mi telefon iz ruke. Ovo je južni deo. Ja živim tamo pravo odavde. Superiška. Evo smo pored vode. I iza nas ljudi u odelima sa posla izašli, sede ovako pored vode, uzimaju sunce. Pauza za ručak. To vam je u Švedskoj između 11 i 1. Otprilike. Ovo što ste malo primali prilike da vidite, dakle, one
krpe i one crteže. Tereza je ranije radila kao slikar, crtač, kako god. I bavila se time pa nekoliko godina. Više onako rekreativno, onda su počeli da je plaćaju, pa je hrla nešto da zarađuje. Bilo kako bilo, povukla se iz toga, ali je svaki put na svakom svom crtežu ostavljala Therese Bergström, odnosno njeno ime i prezime. I kao što vidite, dalje se prodaje na njihovom, u ovom starom delu grada, Gamla stan. Možete da kupite Terezine stvari. Strava. Sad ću vam pokažem odličan pogled. Možda čak i najbolji u Stockholmu, a možete vidjeti ovdje ljude okolo. 25 stepeni napolju, sunčanje, lagana varijanta. To je opšte poznato u Stockholmu ovako. Kada su ljudi na travi. Sad ćete vidjeti. Otprilike to ovako izgleda. Ovaj način. Voda majku po brdima. Haos. Spržimo 1500 kalorija dnevno, minimum. Pa i sad ovo. Pazi stene. Ste spremni? Ste spremni? Pa i sad. I made this one. Tere. I just got this from Stefan. Yes, Bergström. Yeah. People were, the guy who was selling this, he was asking me, hey, like people are approaching to me and asking who did this. So I could read the name, but I couldn't read the last name. So I said like Therese Bergström. He was like, okay, now I can tell them. So I'm gonna bring Therese next time, so she can do the signature. Like, okay, it's me, autogram here. Bravo. Hvala. Šta radiš? A? Eating proper food. Pa... Made by Slobodanka. A? Stefan, next time you could do this by your own. You learn now. Maybe, I think I can do it. I believe in you. Oh. So this is really important. And yeah. Danas nam je divan dan. Našem Stefanu rođendan. Živeo i srećan nam bio. Živeo i srećan nam bio. Živeo! Bravo! Happy birthday! Ljubi majka! 33! Još 3 puta 33 i 5 puta 33. To. Bravo, šta si bravo? To drink? Ajde. Ajde. How does it feel? That's all the way 33. Trött? Šta sad? Patka, dvorac, vidimo dvorac, mama, ovo i ovdje golf je bio.